Bok bok! Kod nas je postalo jako vruće, kao što je vruća i naša ponuda. Zar ti nije dosta glupih poklona? Pa znaš već, uglavnom dobiješ ili pokloniš nešto materijalno, što onda kod kuće samo skuplja prašinu. Zašto ne bi bili drugačiji, originalni i u sve to još malo praktičniji? Svojim najdražima možete pokloniti nezaboravna iskustva poput vožnje Ferrarijem, masaže za dvoje, skoka s padobranom, romantični vikend. Ukratko, nešto što će dugo ostati u sjećanju. Pa znate, iskustva su ta koja nam ostaju u sjećanju. Select Box poklon paketi nude više od 3000 doživljaja u Hrvatskoj i Sloveniji. Možete birati između različitih cjenovnih kategorija. U turizmu, gastronomiji, wellnessu i sportu. Supercard poklon kartice su također savršen poklon koji vaši najdraži mogu novčiti prema vlastitim željama. Ove kartice nude mogućnost izbora između više od 500 trgovina i brendova kao što su Zalando, DM, Ikea, Intersport i mnogi drugi. Ali to nije sve. Također imamo i nove StarCard poklon kartice koje predstavljaju savršen poklon za sve prilike. Jednom od njih razveselit ćete najdražeg kolegu ili kolegicu za rođendan ili za neku drugu vama važnu priliku. Možete birati između 16 različitih poklon kartica i vrijednosti. Možete birati između više od 500 trgovina i brendova, kao što su Volt, XYZ, Decathlon i mnogi drugi. Ostani kralj poklona te poklanjaj i ljeti!